Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Habari TV. Habari TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe kandi atosoye. Turi kwigenekerezo rya 24 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Muri aya makuru yacu ndababwira ko imirwano ikomeye cyane yamaze gusatira ibirombe by'amabuye y'agaciro mu Rubaya. Ibice bya Rubaya birugarijwe mu buryo bukomeye. Mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya 24 igisirikare cya Kongo cyagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Rubaya, ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bice bya Rubaya birimo ibirombe bikomeye cyane by'amabuye y'agaciro. M23 imaze igihe kirenga umwaka irimo kugenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Ariko kuri iyi nshuro noneho biragaragara yuko ibintu byaba bigiye guhindura isura. Hashize iminsi igera kuri 3 imirwano ikomeye cyane irimo kubera neza mu micungararo y'ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Igisirikare cya Kongo n'abazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane, bigaruriye ibice bikomeye muri teritwari ya Masisi, ndetse noneho barakubita agatoki ku kandi baravuga ko byanga bikunda bagomba gucakira ibirombe bya Rubaya. Kuva ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kabiri abasirikare ba Kongo n'abazarendo benshi cyane batangije ibitero bikomeye cyane muri Masisi. Ni ibitero byasize FARDC n'abazarendo bigaruriye za lokalite nyinshi, bafashe ibice bikomeye cyane, ndetse amakuru yizewe aremeza ko kugeza ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 23 FARDC n'abazarendo bari bamaze gucakira imisozi ikikije ibirombe bya Rubaya. Amasasu arimo kumvikana mu Rubaya. Muri kano gatondo, muri kano kanya turimo kuvugana, ndabamenyesha ko amabombe ndetse n'amasasu menshi cyane birimo kumvikana mu Rubaya. Guhera mu rukerera kuri rigenekerezo rya 24 indege z'intambara za Kongo zamishije urufaya rw'amabombe mu Rubaya. Ndasubiramwo, indege z'intambara za FARDC mu rukerera rw'irigenekerezo rya 24 ku isaa 10 z'agatondo zamishije urufaya rw'amabombe mu bice bya Rubaya. Amakuru yizewe kandi aremeza ko FARDC n'abazarendo nabo barimo gukoresha intwaro zirasa mu ntera ndende bavundereza urufaya rw'amabombe mu Rubaya. Amakuru yihuta cyane arimo kungeraho muri kano gatondo aremeza neza ko urugamba rwambikanye. Nyuma y'umwaka ndetse n'amezi make cyane bano barwanyi barimo kugenzura ibirombe bya Rubaya, biribonekeza ko FARDC n'abazarendo noneho bakamejeje. Imirwano irimo kubica bigacika muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Biribonekeza ko niba nta gihindutse igisirikare cya Kongo ndetse n'abazarendo baba bagiye kwisubiza ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Ndababwiza ukuri ko intambara irimo kubera muri Rubaya ari intambara y'injyana muntu. FARDC yakoze ku ntwaro zayo zose. Mu rukerera indege z'intambara nizo zabanje kumisha urufaya rw'amabombe mu Rubaya. Nyuma ya ziriya ndege z'intambara amakuru dufite aremeza ko FARDC n'abazarendo noneho barimo kugenda n'amaguru kandi barimo gusatira neza ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Amabombe arimo kumvikana, abasivile benshi cyane barimo guhunga urubuga rw'intambara.
hagaragaye imirongo y'abaturage barimo guhunga bava mu Rubaya, ndetse biribonekeza ko intambara yahinduye isura. Iyi mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Masisi, mu gihe iyindi mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu bice by'imicungararo ya Bukavu. Amakuru dufite aremeza ko muri kano gatondo FARDC n'abazarendo bongeye kurasa amasasu menshi cyane mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru mfite kandi aremeza yuko abasirikare benshi cyane ba Kongo barimo kuva muri teritwari ya Karehe, abandi barimo kuva muri teritwari ya Kabare. Bose bambariye urugamba, baravuga yuko bagomba kwisubiza ikibuga cy'indege cya Kavumu. Hari abazarendo kandi batangiye kumisha urufaya rw'amabombe muri komine Bagira. Komine Bagira ni imwe mu makomine 3 agize umujyi wa Bukavu. Iyi komine Bagira iri mu micungararo neza y'umujyi wa Bukavu. Hari amakuru avuga yuko abazarendo na FARDC baba bamaze kwinjira muri iyi komine. Ibintu ntabwo byoroshye rero, kuko amasasu arimo kumvikana muri kiriya gice cyegereye umujyi wa Bukavu. Hari amasasu arimo kumvikana ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Abazarendo na FARDC bakamejeje, barimo kugaba ibitero bikomeye, ndetse baravuga ko byanga bikunda bagomba kwisubiza iki kibuga cy'indege, ndetse ngo bakanacakira umujyi wa Bukavu. Ku nshuro ya mbere muri iyi mirwano irimo kubera muri Kongo, abasirikare ba Kongo ndetse n'igisirikare cy'abazarendo bamaze kwisubiza ibice bikomeye babyambuye abarwanyi ba M23. Abarwanyi ba M23 muri iyi minsi barimo gutakaza ibice by'ingenzi, barimo gutakaza ibice bikomeye cyane, uvuye muri za Katoyi ndetse ugakomeza werekeza muri za Ngungu. Amakuru arerekana neza ko FARDC n'abazarendo bacakiye za lokalite nyinshi. Intare za Sarambwe zirageramiwe, intare za Sarambwe zirimo gutakaza ibice by'ingenzi, ndetse ubwoba ni bwose ko bano barwanyi ba Generali Makenga baba bagiye gutakaza ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Ese bino birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya bivuze iki muri iyi ntambara? Bino birombe by'amabuye y'agaciro bisobanuye ikintu gikomeye muri iyi mirwano. Bino birombe by'amabuye y'agaciro ni isoko y'amamiliyoni menshi cyane y'amadolari y'amanyamerika. Nta gushidikanya rwose, bino birombe by'amabuye y'agaciro byafashije abarwanyi ba M23 gutera inkunga urugamba barimo kurwana. Mwarabibonye ko bano barwanyi ba M23 bakoresha intwaro zigezweho kandi bagakoresha ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru. Mwarabibonye ko M23 ikora yinjiza abasirikare benshi cyane. Ibingibi bivuze yuko n'intwaro zigomba kuba nyinshi. Mwarabibonye ko M23 nayo isigaye ikoresha za drone kamikaze. Mwarabibonye kandi ko M23 ikoresha ikoranabuhanga rigezweho. Ibi byose rero bisaba amafaranga. Nta gushidikanya ko za miliyoni z'amadolari y'amanyamerika ziva mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri biriya birombe bya Rubaya zagize uruhare mu gutera inkunga iyi mirwano, ndetse no gufasha M23 kwagura urugamba. Bino birombe by'amabuye y'agaciro ni isoko ikomeye cyane, ndetse ni n'isoko y'ubuterankunga bukomeye ku rugamba rwa M23. Gutakaza bino birombe by'amabuye y'agaciro kandi byaba bisiguye ko M23 itagifite iturufu ya nyayo yo kurwana uru rugamba. Abanyamerika ndetse n'Abanyaburayi ntabwo rwose baba bagifite inyungu zikomeye mu gukorana na bano barwanyi. Nta n'icyo M23 yaba irimo kwerekana kugira ngo abayitera inkunga bakomeze kuyifasha. Ntacyo rwose.
niba abanyaburayi cyangwa se abanyamerika bari bafite n'umutima wo gufasha bano barwanyi, byaba birangiriye ngaho. Ntacyo M23 yaba irimo kugaragaza cyo gusheta ku meza kugira ngo ifashwe. Bino birombe by'amabuye y'agaciro yari iturufu ikomeye cyane, ni imari ya nyayo kuri bano barwanyi ba M23 ku buryo bashobora no kureshya ibindi bihugu ndetse bakerekana ko bafite ibirombe bikomeye birimo amabuye y'agaciro. Hari ibihugu bikomeye bikorana na bano barwanyi byanga bikunda, kubera yuko aya mabuye y'agaciro ava muri rubaya barayagurisha kandi bakabona za miliyoni z'amadolari. Ibyo bihugu byakoranaga nabo rero ntabwo byakongera gukorana nabo, iturufu yabo yaba imaze gutakara neza neza. Ku rundi ruhande, ubutegetsi bwa Kongo buramutse bwigaruriye bino birombe yaba ari intsinzi ikomeye cyane. Ndabibutsa ko mu minsi ishize ubutegetsi bwa Kongo bwavuze ko ibirombe bya rubaya byiyongereye ku rutonde rw'ibirombe by'amabuye y'agaciro byeguriwe abanyamerika. Byaba bivuze rero ko abanyamerika aribo bagiye kugenzura biriya birombe ndetse bagashyiraho igitutu gikomeye mu gucungera umutekano wa kariya gace. Ndababwiza ukuri ko M23 niramuka itakaje biriya birombe iraba ari intangiriro yo gutsindwa urugamba. Mubyumve neza, ndasubiramwo, nibaramuka batakaje ibirombe by'amabuye y'agaciro ni intangiriro yo gutsindwa urugamba rwose barimo kurwana muri Kongo. Abanyamerika barahita bagenzura biriya birombe. Abanyamerika kandi barashyira igitutu kuri bano barwanyi kugira ngo bave no mu bindi bice barimo kugenzura. Iturufu ikomeye cyane ya bano barwanyi ni biriya birombe by'amabuye y'agaciro, niyo turufu ya bwana basigaranye. Nibaramuka batakaje bino birombe iraba ari inkuru mbi cyane kuri bano barwanyi, ndetse ndababwiza ukuri ko ibya M23 biraza kuba birimo kugana habi cyane.